Nagusuje kandi naguhaye ikaze wowe tubana muri aya makuru abagezwaho aya makuru abavugirwa aha ngaha muri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muzi ko ibihavugirwa n'ibihabera aba ari byinshi, navuga ko 99% ibivugirwa aha ngaha ahanini biba bishingiye ku ntambara z'urudaca zihahora umunsi ku wundi. Reka nizere ko rero aya makuru tugiye kuyabanamo nkakugezaho ibiri kuvugirwa aha ngaha ukaza gusobanukirwa neza noneho uko bimeze. Gusa natangira nkubwira ko nabwo bitari bimeze neza uyu munsi, cyane ko yari imirwano yaje guhuza uyu mutwe wa Wazalendo ndetse n'abangaba biyise twirwaneho. Reka tubite abarwanyi batwirwaneho, gusa amakuru ahari nuko abangaba bari kugenda biyunga na ririya huriro rya AFC cyangwa se M23. Uti iki byagenze gute? Dore ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi muri kano gace kitwa Rugezi, ahangaha ni muri ka gace n'ubundi kazwi nko muri Gurupama. Ahangaha murabizi ko hakunze kubera imirwano. Ni imirwano rero yaje kuba ahagana mu masaha ya saa 11 z'iki gitondo, aha ni muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ahangaha byagaragaye ko imirwano yaje guhuza izi mpande zombi, yaje gutuma abaturage babarirwa mu magana bava mu byabo, abandi dore ko bagiye batubwira ko hari abahatakarije ubuzima. Reka nizere ko byose rero ugiye kugenda ubigezwaho nanjye musanzwe mubana nanjye muri aya makuru. Turaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibyabereye ahangaha muri iyi teritwari ya Fizi nk'uko natangiye mbikubwira. Iyi mirwano rero uko yagiye iba uyu munsi yaje kuba itangiye kuva hagati ya saa 11 z'iki gitondo, aho bivugwa ko hari n'abaguye muri iyi mirwano nk'uko nari nangiye mbikomozaho. Iyi ni imirwano rero ikaba yaje kuba ibera ahangaha. Uri kwibaza uti byagenze gute, byarangiye gute? Wowe icyo usabwa ni kimwe, urabana nanjye, nawe utarakora subscribe bikore kugira ngo aya makuru tujye tuyabana mu buruko bwije nuko bukeye. Ariko kandi biragoye kumenya imibare y'abaguye muri iyi ntambara yaje guhuza abangaba natangiye nkubwira, dore ko n'imibare y'abasivile bavuye mu byabo utapfa guhita uyimenya aka kanya. Gusa nganda hari ku bwanyu byose nge ndaza kugenda mbikurikirana, utabyumvishe muri aya makuru byanze bikunze nabikugezaho mu makuru yandi ari imbere, cyane ko ahangaha biba biri kuhabera biba byagiye bigira ingaruka zitari nziza ku baturage bamwe na bamwe batuye ahangaha. Abanyamakuru bo muri aka gace rero bakomeza bemeza ko muri iyi mirwano yabereye ahangaha Rugezi kuri uyu munsi, uyu Wazalendo ifatanyije n'uyu mutwe wundi wa Biroze ndetse n'uyu nguyu witwa Bishambuke. Abangaba rero akaba ari bo bari barimo barwana n'aba barwanyi bandi batwirwaneho kuri ubu ngubu. Gusa twirwanaho ikaba yaje guhita yihuza n'uyu mutwe wundi wa M23, mu gihe Wazalendo ubusanzwe yo ifatanya n'uyu, ubwo ni iki gisirikare cya leta ya FARDC. Ubwo birumvikana ko ari leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo bivuze ngo ari ibikoresho, ari amabwiriza bahabwa agendanye n'imirwanire y'ahangaha, byose twagiye tubibona ko baba bahawe imbaraga na leta cyangwa se bamwe mu basirikare bakomeye bo muri iki gisirikare cya FARDC. Nge ntabwo natinya kubivuga. Iyi ni imirwano ibaye mu gihe rero nanone abarwanyi ba M23 muri iyi minsi igera kuri 4 ishize batangaje ko bari bigaruriye kano gace. Aka ni agace kaje kwigarurirwa na M23, akaba ari kakandi gakunze kwitwa cyangwa kamwe muzi namwe ubwanyu kitwa Gatogota. Ni mu birometero bigera kuri 80 ahangaha uvuye mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu ngubu rero uruhande rwa M23 ntiruremeza cyangwa ngo ruhakane ko aka gace ka Gatogota kari kugenzurwa nayo. Gusa mu mashusho amaze iminsi acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo byo mwagiye mubyibonera mubona M23 bigaragara ko yagize gute,
ariyo ifite uyu mujyi cyangwa se aka gace ka Gatogota. Ibi ngibi bikaba bibaye igihe imirwano irimo kuvugwa mu ntara ya Kivu y'Epfo. Muri iki gihe rero n'ubundi cyangwa se reka nkubwire ko muri iki cyumweru tukirimo ndetse no mu bice bimwe na bimwe bya Kivu ya ruguru mu mpera za kiriya cyumweru cyashize, ubwo ni igihe hari umuhate w'ibiganiro bigamije kugarura amahoro ahangaha hagati ya M23 na leta ya Kinshasa. Ibi ngibi bikaba byaragiye bivugwaho n'abantu benshi ubwo baganiraga iduhariya muri Katari, ndetse n'umuhate wo kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa n'i Kigali, aho ibi byagombaga kubera i Washington. Umuhate wo guhagarika imirwano kugeza kuri ubu ngubu rero ukaba ubona uri gukendera, kuko buri uko bwije n'uko bukeye turi kugenda twumva M23 ikomeje kugenda ifata uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, aho ushobora gusanga izi ngabo bigaragara ko zatsinzwe ziri kugenda zisubizwa inyuma n'uyu mutwe wa M23. Ubwo se niba FARDC iri kunanirwa, utekereza ko uyu mutwe witwaje intwaro wundi wa Wazalendo ibi ngibi uzabikora? Ntabwo ibi bishobora gukunda, kubera ko niba ibiganiro byaranze hagati y'izi mpande zombi, ubwo ikigomba gukurikiraho ni bya bindi Sultani Makenga akunze kuvuga ati byanze bikunze Kinshasa tuzagerayo, kandi ntitwitaye igihe bizadufata, ahubwo twebwe pfa kuba turi kurwana duharanira uburenganzira bwacu. Ubwo unteze amatwi ushobora kuba waravukiye aha muri iki gihugu, cyangwa se uri muri ba bandi bamaze igihe mu buhungiro. Ubona ibi ngibi bizagerwaho na M23? Reka tubitege amaso, ntawamenye ejo n'ejo bundi ari igihe Tshisekedi, uyu nguyu akaba ari wa muyobozi, ni perezida musanzwe muzi, Antoine Tshilombo, uyu nguyu usanzwe uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abonye ko bikomeje kugorana cyane, ko hari n'amakuru ari kugenda tugeraho avuga ko amaze igihe ari kwakira abandi bacanshuro nyuma y'uko ingabo za SADC zifashe ibyazo zigahambirizwa, zikagerageza ngo mwagiye mubibona ko zagiye zica ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ibyo twitege ko hagiye kuba indi ntambara yeruye muri ubu burasirazuba, by'umwihariko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa hagomba kuba ibindi biganiro bigamije kuba byazana amahoro muri iki gihugu. Ibyo byose ntawamenya, tureba politike n'ibiba biri kugenda bivamo hagati y'izi mpande zombi, cyane ko aho twagenda twerekeza amaso ni nko kuri M23 ibyo igenda isaba leta ya Kinshasa. Igihe bitashyize mu bikorwa, byanze bikunze intambara yo irakomeza ikavuza ubuhuha, ariko abaturage bo baba babigenderamo, cyane ko hari benshi tugenda tubona bagwa muri iyi ntambara, abandi bagakurwa mu byabo ubura uko bwije n'uko bukeye. Amakuru y'uyu munsi ntekereza ko yari aya ngaya, nkwizeza ko n'andi araza kuza ajya kuri aya ngaya, cyangwa se akurikira aya ngaya, njye ndahari ku bwanyu. Reka nizere ko rero nayo turaza kuyabanamo, nkubwira ngo wakoze cyane kuntega amatwi. Reka nkubwire ngo njye twabanye muri aya makuru, nitwa Sharire wacu, asante sana.